Ćao svima, dobrodošli opet u Anadi ovaj day. Danas ćemo raditi pitanja i odgovori part 3, kao što sam ja obećala. Što imaće sve do 10, a na kraju do 10 ću imati 19 pitanja. Znači, u četvrtom ću imati 13 pitanja i tako to sve za jedan više. Pa krenimo. Pitanja su ovdje. Ne izmišljam ih, evo vidite. Pitanja su tu. Prvo, omiljeni horor. Poljev krvi. Ok. Sljedeće pitanje. Najstrašniji događaj. Kad sam s drugaricama skenirala duhove, i onda smo kliknuli brzo skeniranje i onda nešto je grmnulo i sjevnulo i vrisnulo. Mi smo se prepale, vrišla smo i trčale. Sljedeće pitanje. Najgori dan. Ne znam baš koji mi je. Sljedeće pitanje. Omiljeni film. Big Mama. Valjda. Sljedeće pitanje. Kad ću snimiti neki challenge? Kad bi ne htjela? Danas ću snimiti pet challenge kad dođem iz škole, naravno. Omiljeni crtani. iCarly, Sammy Cat, Big Time Rush, Victorious, Marvin, imam puno njih. Sljedeće pitanje. Jedem ruka. Nije. Sam sekundu. Vidite, učitava slika. Evo je. Gdje živiš? Tamo gdje sad i tamo gdje živim od uvijek. Što radiš kada ti je dosadno? Ben se telefonom, napisujem se na Facebooku i tako te stvari. Slušam muziku. Sljedeće pitanje. Koliko imaš godina? 10. Februaru mi je 11. Živiš li u kući ili u stanu? U stanu. Sljedeće pitanje. What? Ok, postavite malo molim, tako mi postavi jedno normalnije pitanje. Šta radim u kuhinji? Nekad snimam videoklipove, ali više snimam u svojoj sobi. Tako da... Omiljeno mjesto negdje si iš. Na koji si iš? Omiljeno mjesto. U Zenicu. Nema puno. Možda još Sarajevo. Neće da mi izađe, vidite sami. Ok, to je to od pitanja i odgovora part 3. Sutra slijedi pitanja i odgovora part 4. Pa 5, pa 6, pa 7, pa 8, pa 9, pa 10. Za kraj pitanja i odgovora postavit ću i vama jedno pitanje, znači koje i sad imam u mozgu. To je to za danas, vidimo se u sljedećem videoklipu. Ćao!